अहानबदा मरोइबा पाउ कौट्रुकता मैस्नाम खाबा हाटपदा चेनबा कुकी मिहाटपा सिंह पुंग निफु निपान की मनुंगदा फाद्रबदे असी भागचंग लौदबा अमदि अकनब खोंजंग संगशिनबा यावना जेसी न वारेब निपाल लौख्रे नरेंद्र मोदी ने मिखल मतमदा हाइकिबा कांग्रेस न चाही 15 दा पाइखटपा ngamdaba थबक सिंह बीजेपी न था 15 की मनुंगदा पाइखटकनी हाइकिबदो मैतै फुरुपु लोइसिनगे हाइब ओइरमले हाइना लमियानबा इरावत मेमोरियल इंटीग्रेटेड ट्रस्ट लिमिटेडना हाइख्रे लैरिबा इरांग मरक्सिदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिंगना करी थौदांग लौगदगे हाइबगी मतंगदा कोकोमी न हयेंग मिफम अमा कौख्रे ताम ओक्चरी हाउसिंग नुंगथलगी नॉर्थ ईस्ट विंडो की पाव अरिबम रेशमा पिजरे ngarang kadang banda kuki terrorist singna landaraktuna mihathina hatkraba sagol tongba mamang likai degi maisnam khaba elias ibomcha chahi kunhumdoi gi misi gi matang danga si miyam gi oiba mifam amafam duna joint action committee against brutal murder of maisnam khaba ibomcha village volunteer force at kautruk semduna chief minister n birenda diman nipal yauba memorandum amapishinkre ngasi ayuk sagol tongbada laiba recent higher secondary school gi lampakta pangthokiba miyam gi mifam aduda lawkiba warep sing aduda semkiba jc gi convener oina ngangbam singkhai nganba ngakbi gani chingkhai hanba maitai bu khanbaga loinana warep nipal lawkhe warep sing adudi ahanbada kuki militant sing dagi su khudakta lawthokpa ani subada chingatainaba mafam sing di state security force matik chana thamba ahum subada manipur da nrc khudakta chadhanba mari subada laikhidraba maisnam khaba ibom chagi imung da ex gracia amadi matik chaba government gi thabak ama piba manga subada 22 ar khudakta gi lawthokpa taruk subada maral laiba mihat pa sing pung nifu nipan gi manung da faraga matik chaba cherak piba tare subada wafam sing asi thabak ta onthok tri foba laikhidaba gi hakchang lawdaba amasung nipal subada pung nifu nipan gi manung da cso kaya ga pullaga democratic oiba agitation kaya sanction ba asine haibu warep sing asigi copy amamam health and family welfare minister kangpokpi amasung imphal west ki sp sing COCOMI ucm amuko ppcm ipsa ipom na chingba cso sing da su piba haina yanake mifam aduda maikai adom gi maira paibi loop sing club sing amadi manipur da lairiba civil society organization cso sing gi Mihut Singh loinana political activist Maheshwar Thanaujam Sarukya khe thodok asigi mari leinana mifam aduda Sarukya khiba luchingba Singh na masa masa gi oiba wakhalon Singh phongdokna khe political activist Maheshwar Thanaujam su wangang khe ado hoti ke no ko le film se yum su pra sa ka kai phongdoga upun su sa ka kai phongdoe tawni ku si tawai le gya su on to sele adu anytime duran ka sele laga mai pha no ka sa se no sa ki be to wi se Allah poise kitang khamni no mathok dai yendio mayamagi hai su no pok se habe su da phata dabani anati ras da kulai paiba uki ge su kangu se si hanaki me tang hun da ki thora bi ira isa achonga ro no me se mama me am pong na kungi ra bane ba mayam su no pok bi hai bani pangdal le ena si sana bi hai bane ba adu amtan nei na se ba su sai pangari ba tripartite agreement di kuki gi kulai paiba kangu kun mga khatane ba atai ni thu mga atai dai ba sagai kuki kulai paiba kangu dai ba se makoi mai to ba se nei na se bang yendio thana ki iran se la adagi makoi kutti kulai paiba na te ba mama hakat dagi chief na makoi ning thong na tong ni kusi ta wala heri dagi chicken sana kun ning thosina makulai paiba kangu ba le tang sa ri si ga ige si manaraga makoi praja sin su ta wala tong ni kusi ta wala heri dagi chicken se leinaga hai tare makoi kulai se ani pai la tong ni kusi ta wala abne ba hanya ki iran se thoro ba kulai pai na te hai ba mama de kulai pai la abni tong ni kusi ta wala abni si da ko le kai hai de se ga ino sahi ya phete mamang da pass to give law manipur hill areas acquisition of the chip rights act 1967 hai se nasi family ni sida sahi ya khai tare chu da bong ya yaung gi the yauri ko sahi ya khai tare mamang da pass to give act ba 1967 sida ko manipur state oide matam sida unit territory oi ko iti oi 1972 da ge ko manipur state oina khangai se na aduna state oide ngai da pass to give 1967 da pass to give assembly le ko tamula di aduna pass to give accept sahi ya khai tare mamang da pass to give accept hausi ko mapung thana chata halam dise kari gi roba kari roba sahi ya khai tare mamang da pass to give hausi ki
ꯆꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन मतमदा वसकिबा बीजेपी की लेंगक अमा मियामना पिबिरबदे कांग्रेस की लेंगक ने चाही 15 दा तौबंग ngमखिदबा थबक सिंह था 15 दा लोइसिनगे हाइना मणिपुर मियाम दा हैरम वाफम की ओनतैनबदा था 15 दा मैतै लोइसिनगे हाइब ओइरमले डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमा ओइरगा इरांग असिग वरोइसिन अमा करिगी पुरकनबा होनद्रिबनो प्राइम मिनिस्टर न था मपन तुमदुन लैथोखिबा असि यानिंगदे हाइना लमियानबे इरावत मेमोरियल इंटीग्रेटेड ट्रस्ट लिमिट की प्रेसिडेंट मालिम थोंगामना हाइख्रे ngasi manipur press club ta pangthokhiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna malemna hai lamdam asida tha mapan chupna tangdu leita daba phibam amada misi mina thokpada natana yum kai kaya maina tumna thadok pikhraba mayum makai lejedraba miyoi singna relief camp singda changjabham loduna wana khangniba amade thokan ningdaba thodok wathok kaya asina mama oibi kaya gi mitki pi kangdringai cherak asida MP election की दमक सेम सारिबा स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट अनि की थवा सादबा लेंगाकलोन असे मियामने यादे हाइना खंगनबगी मतम ओइरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लंगजिंग अचौबा अमदि भागीचंद्र ओपन एयर थिएटर दा पांगथोकपा मियाम की मिफम अमदा बीजेपी की लेंगाक अमा मियाम न पिबिरगदे कांग्रेस के लेंगाक न चाही 15 दा तौबा ngमखिदबा थबक सिंह था 15 दा लोइसिनगे हाइना मियाम की दमक लेपिरंबा अदो तयोनबो ओइना था 15 दा मैतै लोइसिनगे हाइबो ओइरमले मरम अदुना फेब्रुवारी 15 फोबगी मनुंगदा स्टेट लेंगाक न इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बो मणिपुर दा लाकनबा चे पाउ थागदबनी करिगुंबा ngमदब तारगना लिमिट न मणिपुर की मियाम की महु सिंदुना फेब्रुवारी 13 ता कंगलैपाक मियाम की मतेंग लौरगा इम्फाल थादोक्तुना दिल्ली दा खोंगजंग संगशिनबा सेम साबल लोइरे लोइनना चिंखोंग चिंगयादा खुनंगाकलिबा खुनजा सिंगदा वखल सोंथबा याबा थौना हनबा याबा वहाई वाता कया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा संदोकपिगनु हाइनसो फोंदोखे अखोई लाकदौरिबा फेब्रुवारी की डेट 15 फाउबगी मनुंगदा अखोई पालिबा स्टेट लेंगाक असिना अखोई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की मरु ओइबा मिनिस्टर सिंह इशू असी लोइसिनबा ngमगदबा इशू असी लोइसिनबदा जबो थौगा लौबा ngमगदबा मिनिस्टर सिंह लांगनबा अखोई स्टेट लेंगाकना बाटोन तौबियु हाइबा वाफम असे अखोई लिमिट की माइकैदगी थमजरी लोइनाना फेब्रुवारी की डेट 15 फाउबगी मनुंगदा अखोइना थमजरीबा वाफम असे स्टेट लेंगाकना थबक तौ ओथोकिरकनी ओथोकिरोय हाइबसे अखोई हाइबा ngमजदे अदुबो तारीख 35 फाउबगी मनुंगा थबक तौ ओथोकिरक्तबा तारगदि अखोई लिमिट की माइकैदगी अखनबा थौमी खरा अखोई दिल्ली मणिपुर की हौजिक लाइरिबा फिबम असिदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिंग लौगदबा थौदांगी मतंगदा खन नैनबा अमा हयेंग अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा कोकोमी की ऑफिस ता पांगथोकलगनी हाइना कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर न थदोरक पचिरोल अमदा पल्ले चेरोल असिना मखा तारदुरा मिफम असिदा हौजिक था मपल हेलगलबा मणिपुर की इरांग असिगी मतंगदा खनगनी हाइरे अमरोम मरम असिना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिंगना मतम चाना लाकपीदुना मफम असिदा सरुक याबिनबा फोंदोरकले फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलैपाक फेसो की अनिरक सुबा कुमोन नुमित के मरी लेनेना मियाम द कथोकलबा ई हाइबा थीम दा जेनिम्स ब्लड बैंक का खुसम नदुना नोमगी ओइबा ब्लड डोनेशन कैम्प अमा पांगथोखरे ब्लड डोनेशन कैम्प अदुग मरी लेनेना फेडरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कंगलैपाक फेसो की जनरल सेक्रेटरी नमैरकपम रिकेश मंगांगना फोंदोरकपदा मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा अशोक अपन नंगलबा मियोय सिंगना ई गी मथौ तारकपदा खरादंग ओइरबसु मतेंग पांगबा ngamnaba ngasi blood donation camp asi pangthokpane lan asina maram oiduna masa kanjanaba amadi mayum makai ngaknaba hotnabada asoka pan yorakpa singda sel oina mateng pangba ngamdrabasu isada cheleba I marik asina awaba taraba miyam gi mateng pangba ngamjage loinana ngasi pangthokliba blood donation camp asida punna donor humputara na Jenims ki blood bank da I dan tawri loinana February 19 da pangthokadoriba feso ki mapok numit asina lakpada lamdam asta lairiba mahiroi singdasu yai proposal pk ahan makta koi Federal Students Organization Kanglaipak feso ki ani suba mapok kumona lakpada laibak miyam da maru oina mahiroi khunai da yai proposal pijari aikoi February tang 19 da pangthokadova feso ki ani suba mapok kumon ki thoram asigi mangoi nana ngasi Jenims ki
ब्लड बैंक सेंटर दा अखोई मियाम दा कथोकलबा ई हाइबा थीम सिदैदा 1 डे ब्लड डोनेशन कैम्प अमा पांथोकजबगी नुंगी ओइबा वारोंदे अखोई ममांग चहीदगी हौदुना चथरगलिबा इरैपाक इरमदम मसिदा थोगनिंगदबा फुरुबनीगी मरक्ता खुथोकनबा लान असिदैदा इरैजा कया अमना इरैपाक इरमदम मसिबु कंदबे यादे हाइबगी वखललोंदा थवाई खुबाकता हापतुना लांथेंगनरिबसिंगना असोक अपन यावरक्तुना ईगी अवात अपा लेरक्पा मतमदा खर खजिक्ता ओइरबसु मतेंग ओइननबा हाइदुना इखोई ngasi मियोय हुमुद्रा मुकना मखोई मखोईगी ममन यामलबा ई पिनबीदुना ब्लड डोनेशन कैम्प मसि पांथोकजबनी मसिगी इरोइनना इखोई जेनिम्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड यूनिट की स्टाफ सिंह ई मतेंग पांगो लाक्पिरिबा पीबा लाक्पिरिबा मियोय हुमुद्रा मुक मसिदगी हेनगनी हाइबा खोइनसु आशा तौजै अपुनब क्लब हाइरोक की लानमी सिंगलुप ओइन लेरिबा पेरिफेरी प्रोटेक्शन फोर्स PPF हाइरोक ना मियाम नुंगसीबिदुना पिबिरकपा मतेंग मतम खरा लौखिरोय मतेंग मथौ तारकपा मतमदा मियाम दा हाइजरके हाइना PPF हाइरोक की लुचिंग पुरेल रोशन थनोजम ना फोंदरकले रोशन ना पौमी सिंह दा हाई PPF ना मतम खरा मियाम दगी मतेंग लौखिरोय हाइबा असी मियाम गी मतेंग PPF ना लतनबा नते इकाई खुमनदबा लुमना लौदबा नते थेंगनरिबा लान असी मियाम गी मतेंग यावदना माई पाकपा ngamloi करिगुमदा मियाम ना PPF फु नुंगसीबिदुना मतेंग पांगबिनिंगलबदी खुसु खुलाई मरु मरांग ओइना पांगबियु असी नतबा मतेंग दी मतम खरा लौजखिरोय मतंग मतम चाना मथौ ताबगी मतुंग इना मियाम दा PPF की मैकैदगी मतेंग निजरके मतम अदुदा PPF हाइरोक थमलिबा थाजबा अदु मांगहंदना मतेंग पांगबिरउ हाइना रोशन हाइरकले कनागुमना थबोय सेंगना मतेंग पांगबीगे हाइबा लैबा तारगदी हौजी अवाटपा कया अमा मायोकनरिबा खुदोंग चादबा खोइदा अवाट अपा लैरिबा खुलाइगी अमदी मरुगी मतेंग ओइना पांगबीबा लाकपा तारगदे अखोइ तराम ओक्सगनी लोइना अखोइना करिगुमा तंगाई फदबा मथौ तारकपा सिंगदी अखोइ मदुगी दमक्ता मतंग मतम चाना मयांगी मफमदा अदगी कना दरका ताबगी मफमदा अखोइ मतेंग निजरके मदुगी मतंग ओइना हापियु मतम खरगी ओइनादि सिगुमनबा चयेनबा सिंगसी ओक्ननबगी अदगी अखोइदा वखन खनगदबा मतम अदगी अखोइदा लान चंगदबगी आइडिया पुथोकदबगी लांजंग यानबा पोरम पोमिट सिन्ननबगी मतम दु पिबीबो ओइना मयामना अखोइदा हाइजरिबा सिमतंगदी मतम खरगी ओइना याबिगनी हाइबगी असेतपसु थाजबा थमजरी अदुगा हाइरिबा खुदिंगमक्सिदा मयामना उना तैनबा अदु अदा अमता खनबिगनु तंगाई फदबगी अखोइ कमिटी ना पेरिफेरी प्रोटेक्शन फोर्स PPF की कमिटी ना कुपना खनरकांदा मसि मियामगी मांगना लाथोकसबनी मसिदा मियामसु वारोबिरोय हाइना पेरिफेरी प्रोटेक्शन फोर्स की माइकई हाइरो की माइकईदगी हनहना मियामदा खंगनजगी 32 बटालियन CRPF ना मणिपुर अमदी नागालैंड सेक्टर की मखादा ngarang civic action program ama चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट की कोमकईरबता पांथोखरे थोरम अदुदा 32 बटालियन की कमांडेंट एस रंजीत सिंह राजेश कुमार CRPF के ऑफिसर अमदी जवान सिंह लोइनना मफम अदुगी मियोई सिंह अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इथाई मॉडर्न सिविलाइजेशन क्लब इथाई खुनौ रूरल एडवांस क्लब निंगथौखोंग राधा मदब लेकाई अमसुंग चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट की 𝐁𝐫𝐤 एजुकेशन स्पोर्टिंग एसोसिएशन मजदूरों विलेज न चिंगबा मियोई सिंगनसु सरुक याखे थौरम अदुदा CRPF के 32 बटालियन के कमांडेंट एस रंजीत सिंह ना हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंह अदुदा मचाक सिंह लोइना सुरबा कंप्यूटर सिस्टम वाटर स्टोरेज टैंक सोलर लाइट स्पोर्ट्स आइटम वाटर फिल्टर सिंह येंथोके एस रंजीत ना सिविक एक्शन प्रोग्राम असिना मफम अदुदा लैरिबा मियोई सिंह अमदी CRPF की मरकता अफब मरी अमा सेंबा ngamlagani हाइरे CRPF ना खुनाई असिगी याइफनबा सिविक एक्शन प्रोग्राम सिंह असि मखाता ना पांथोखिगनी हाइरे इसिंगी बोलरसु ओइ अदुगी महुत बो सानबगी जुदका ओइ अजुगा अखोइनासु पिजरिसे मयांगी फनबा अदुगी हुजिति वाबसु वारनेना इसिंगी यामना प्रॉब्लम जुदका ओइ अदुगा मजरु मोइगिना करिमोसि पिबियो अना हाइबगी मतुंगिना अखोइना स्टेज पिजबनी अदुगा मथंगदा लापदसु अखोइना अंगंबा मतेंग पांगनबा होनजगनी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थौबाल ग पुन खुसमनरगा थौबाल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा स्पेशल लीगल एड एंड सर्विस कैंप सिंगदा वॉलंटियर ओइरिबा पैरा लीगल वॉलंटियर सिंगी ओइबा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अमा लमैदोंग ग्राम पंचायत कम्युनिटी हॉल द पांथोखरे ngasi पांथोखिबा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अदुदा
Samom Ibjen Singh, District and Session Judge cum Chairman, District Legal Services Authority, Thaubal 𝐶𝐄𝐲𝐬 Sadananda Singh, Additional Member Secretary Masalsa 𝐶𝐤𝐲 Maheta Devi, Judicial Magistrate First Class Thaubal Rashri Yembem, Deputy Member Secretary Masalsa Khangembam Rosita Devi, OST Masalsana Thoram Asida Sarukyake. Pangthokiba program asigi saruk ama oina CS Momon Singh Advocate and Panel Lawyer na Structure of Legal Services Institution amadi Role and Duties of Paralegal Volunteer haiba hiramda Resource Person oina wangangke thoram asigi loisilakpada saruk yariba volunteer single loinana hauzik relief camp singda thengnariba khudungchadaba kayagi matangda interaction amasu pangthoke. Ngarang Union Minister of State for Education and External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan gi yumda Mahiroi amadi scholars kangbu amabu Viksit Bharat ambassadors oina officially khankre. Ngarang gi thorom aduna Prime Minister Narendra Modi gi Viksit Bharat Sankalp Yatra romda khongthang ama thangjilakpani. Thorom aduda Delhi gi maming leiraba institutions singda mahi tamliba Manipur gi Mahiroi 15 amade scholars singna sarukyakhe. Union Minister of State for Education and External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Prime Minister Narendra Modi na Viksit Bharat da thamliba meeting amadi masigi nunggi oiba pandam gi matangda Mahiroi Singh aduda khangankhe. Mahakna Viksit Bharat ambassadors Singhna Khumai khudingmakna Viksit Bharat da saruk yahanba amadi chawkhatpa puraknaba honabada achawba thaudang lawgadabani haina phungdokhe. Loinana lakadurba English ani nifu taret phobada chawkhatlaba India ama oinaba honabada sabka saath sabka vikas sabka vishwas amade sabka prayas hairaba kholau asina lauriba maru oiba thaudang adugi matangda su palle nauna khankraba Viksit Bharat ambassador singda certificate amade commemorative memento singsu khusinakhe loinana ambassador sing adu namo app tasu enroll tawanke. Haukiba January 13 kumja listing ani kunmari da KYKL gi lanmi sanglup MYL miyam ge yaol lanmi gi captain Samjet Sabam Samungo Maitai Elias Dhana chahi nifu mapan apokpa laikhidraba Samjet Sabam Babuhal Mitai apokpi laikhidrabi Samjet Sabam ongbi laikham leima Tinungai mamang laikai ward number 9 da leibana manung matam chadana laikhidre haina Lona Thingraba Yaolup Asigi Secretary Publicity and Research 𝐂𝐸𝐕 media da thadurapa Cherol amada phungdurakle. Cherol asin High Captain Dhana Maraibak Mafuru Punungsi Jaba Maril Leiba Ichang Thauba Lan Haiba Kok Leiba Discipline gi Kanglon Chet Ngakpa Masagi Ojaba Thidaba Yawol Lanmi amadi Tanglaba Mating Punamak Suna Leiba Yawoloi amane Lisang Sitna Chatharakliba Kanglei Pakpu Ningtamba Amuk Hanjinaba Ningtamna Hingjanaba Chatharakliba Akanba Landa Kayada Mai Pakna Lanthengnakiba Athauba Yawoloini Hairaduna Cherol asina makhatana phongdurakli madude magumba langi poram khangba lanmi MYL marakta atangbani mahak asi ningai tawdaba haiba paujel puba yawoloini mahakna manung matam chadana leikidaba haibasi KYKL gidi hanjinba ngamlaroidaba achauba amangba amane mahakna leikidabada lona thingkraba yawolup asina awaba phongdokpa loinana mahaki imung manung amadi marimata singapurna awabada saruk yari haina Cherol asina aroibada palle Introducing a new challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of oneness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited seats, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and rankers. ZFC General Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thoba. Mega Minds, empowering the aspirants.
welcome you all to UNAPA School Chanu, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Break meeting taram nok jari makhata ba pau pizare security force sing ne irang thoklak pa yaba mafam sing operation chathakre haina police na thok pa report amada palle Churachandpur district ta operation chathabada magazine ama yauna 9mm pistol ama magazine ama yauna .303 rifle ama magazine ama yauna improvised 5.56mm rifle ama dual bore gun ama improvised mortar pumpi ama anti riots ammunition da tear smoke cell ani tear gas grenade ama .38mm gi cart ani 9mm CMG magazine ani jungle boot pair ama fagat pangam khre haire loinana haukiba January ta kunmathoi da the print da phongkiba pau amada thagalakliba allegation adugi asengba khangdoknaba inquiry chathaduna maihul langpok thokiba aduga mari leinana case ama register tawkhre Hauzik phobagi oina security force amatana thodok adu thogankibagi evidence phangde haukiba January 13 ta thokiba laibak thiba thodok aduda khulai paiba masak khangdaba mioi kaya amasu laiki amade mai adu fire services department security forces amadi mafam adugi miyamna tawraga muthatkibani haire ngarang Imphal West district ki Kangpokpi ge tainaba mafam singda khulai paiba masel gi marakta khud thokna bada mioi ani laikhidre haire Loinana National Highway 37 amadi National Highway 2 da nomada changdaba yadraba podlam sing puba gari Chani Marfutara Mapan amadi Chama Marfutara Humdoirom akanba security section thoranga loinana Imphal purakre Aroi bada mar oiba paw muhana pizare Kautrukta maisnam khaba hatpa chenaba kuki mi hatpa sing pung nifu nipan gi manungda fadrabadi asi bahakchang lodaba amade akanba khongjang sangshinba yauna jesin warep nipal lawkhre Narendra Modi na mikhal matamda haikiba Congress na chahi 15 da paikhatpa ngamdaba thabak sing BJP na tha 15 gi manungda paikhatkani haikibado maitai furupul loisin ge haibo oiramle haina lamian ba irawat memorial integrated trust limit na haikre Lady irang marak sida social media influencers singna kari thodang logdage haibagi matangda COCOMI na hayeng mifam ama kaukre Hojiki oina di matang asida North East Windu na pizaba paw loisinjare makha taba paw gi damak pung manga gi English news meeting tabiyo